Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndoliwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho ṱalusa lushaka luswa lwa ṱhoho ngei kha ḽa Democratic Republic of Congo, DRC. Ṱhoho iyo i vhidzwa upfi Colobus congolensis, i ḓivhiwa khwine nga upfi ḽikweli nga vhathu vha DRC. Ndi ṱhoho ntswu ine ya vha na muvhala wa swiri kha tshifhaṱuwo. U ya nga tsedzuluso, ndi lushaka luswa lwa ṱhoho lwa vhuṱanu u ṱaluswa dzhangoni ḽa Afrika kha miṅwaha ya 75 yo fhelaho, ngudo yo gandiswa kha dzhenala ya +1. Vhasedzulusi vha ri vha khou humbulela uri vho wana DNA ya kalesa ya tshipuka tsha Afrika Tshipembe. Vho sengulusa data ya masalela a mano na marambo a phukha dzi fanaho na nari dzo tshilaho miṅwaha i paḓaho zwigidi zwa ḓana. Bambiri, Evaluation of DNA and Collagen Preservation in Late Pleistocene and Holocene Bovine Fossils from South Africa, yo andadzwa kha dzhenala ya Quaternary Science Reviews. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Copenhagen. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.